Y tags mwr yna, tro fyna. Dwi'n wedi galw nhw yn Cymraeg. Shit tanks fi'n galw nhw. Wel, es i dechrau yn Llanfer 84, just am a haf i fod. 36 years later, fi still yma. It's a great job, to be honest with you. Ti'n bod? Am Cymru, I've seen every twll a cornel o ti'n bod? O Cymru. Had some good times. Wedyn ni, the most iconic part that's been built down here that we have to take I pob Eisteddfod is the Eisteddfod letters. Ti'n bod, os ti'n mynd ar yr we neu beth bynnag a hwp ti lawr Eisteddfod genedlaethol, the first things sy'n dod lan ar y sgrin yw yr letters na. Right, y stwff yn mas o fan hyn, ni tua bwyty 52 Artic lorries yn mynd mas o fan hyn yn gyfan. So maen nhw gyd mynd mas, gyd y stwff mas a dod nôl. So 104 Artics in total. Mae fe'n massive operation. Os fi'n cofio'n iawn, mae'r Steddfod is the biggest moving show in Europe. Actually on the move. A ble mae fe? Yn Cymru fach. Ni yn helpu yr gwlad i ailgylchu pethau drosto. Achos, ti'n bod, especially fy'r heddi, achos mae'r waste yn beyond fi. Ti'n bod, ar ochr fi, I look at it and, if it can be reused into something, then I will do it. Mae gyda ni yr Coron 2021. So mae hwnna mas o mahogany derw a wedyn mae dyn ni pieces o copper yma fan hyn a gath hwn I creu gyda fi, gyda Nicky a Carol Lee wedyn sydd yn byw drws nesa. Hi ath yr cap I fi hefyd. Very proud o hwn. Fan hyn ni'n cadw gyd o'r dillad a pethau o'r gorsedd. So dyma'r cloaks I ti. Dyma'r cader mowr fyna sy'n berthyn I fe. Sy'n hawl I neb I bod ar y cader yna, ond yr arch drwyd. Sy'n hawl I fi ystod yna, sy'n hawl I ti ystod yna. Fod ti'n gweld, mae mor bwysig y stwff fan hyn, it is locked up. And the key for it is not in my hands. Right, the most important thing I gweithio fan hyn, gyda, ti'n gweld, sy'n fi man I Nicky neu boys arall, which is very important, when ni gyd yn rhaid I sein lan fyna. Joio mas draw. Ti'n bod?